Perezida Paul Kagame ategerejwe muri Tanzania kuwa gatatu Gicurasi 2026 mu ruzinduko rw'umunsi umwe rugamije kongera imbaraga mu mubano uri hagati y'iki gihugu ndetse n'icy'u Rwanda. Uruzinduko rwa Perezida Kagame rugiye gukurikira urwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'iki gihugu cya Tanzania Mahmoud Thabit Kombo yagiriye mu Rwanda mu mpera za Werurwe 2026. Uru ruzinduko rwari rugamije guteza imbere ubufatanye. Kuri uyu wa kabiri Gicurasi 2026, umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Tanzania Bakari S. Machumu yatangaje ko Perezida Kagame azaganira na mugenzi we Dr. Suluhu Hassan ku ngingo z'ubufatanye bw'ibihugu byombi. U Rwanda rugaragaza ko umubano warwo na Tanzania umaze imyaka myinshi uhagaze neza, ugashimira iki gihugu ko kirworohereza gukoresha icyambu cya Dar es Salaam ku nyanja y'Ubuhinde runyuzaho 70% by'ibyo rutumiza mu mahanga. Abatuye muri bihugu bashyizeho imiryango ibiri ifite intego yo guteza imbere umubano mwiza uri hagati yabo, Rwatafa Rwanda Tanzania Friendship Association n'undi witwa Tarafa Tanzania Rwanda Friendship Association. U Rwanda na Tanzania bifitanye amasezerano menshi y'ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, ubuhinzi, umutekano, ikoranabuhanga, ubwikorezi ndetse no guteza imbere inganda. Aya masezerano yasinywe mu bihe bitandukanye. Muri Nyakanga 2025 u Rwanda rwagiranye na Tanzania amasezerano ayemerera gushyira i Kigali ibiro by'ikigo gishinzwe icyambu TPA byitezweho kwihutisha iterambere ry'ubucuruzi hagati y'impande zombi. Ibi bihugu kandi nk'ibiri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bifite imishinga bihuriyeho irimo uwo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uzahuza umujyi wa Isaka na Kigali hagamijwe koroshya ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Naho mu karere ka Rutsiro umusore w'imyaka 20 warushinzwe umutekano w'ikirombe cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagwiriwe n'umukingo ahita apfa, naho mugenzi we w'imyaka 19 bari kumwe arakomereka. Byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu tariki ya 1 Gicurasi 2026 mu murenge wa Mukura, akagari ka Kagano, mu mudugudu wa Kabacuzi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel yavuze ko ikirombe cyagwiriye aba bantu ubwo bari bugamye imvura. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bikuru bya Murunda ukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa, mu gihe uwakomeretse we yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Rugabano kwitabwaho kugira ngo arebe ko yafashwa. Ku bijyanye na Kiliziya Gatolika, Arkiyepiskopi Gatolike wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Cardinal Fridolin Ambongo yatangaje ko imiyoborere mibi yabase iki gihugu ari yituma umutekano uzamba bikagira naho icumbi ry'abapadiri rigabwaho igitero. Mu ijoro ryo kuwa 30 Mata rishyira kuwa 1 Mata 2026 abitwaje intwaro bateye icumbi ry'abapadiri muri Paruwasi Gatolika ya Saint Théophile i Kinshasa, bangiza igipangu cyaho n'inzu, batwara na bimwe mu byo bahasanze. Nyuma y'iki gitero kandi cyakomerekeyemo abapadiri, Cardinal Ambongo yasuye aba bapadiri agaragaza ko abagabye iki gitero bakorana n'abaturiye iyi paruwasi kandi ko abagizi ba nabi bakomeza ibikorwa byabo kubera leta ya DRC idashobora kubakumira. Cardinal Ambongo yaravuze ati, nubwo bakoze iki gikorwa kitubabaje, tunibaza kubera iki byageze kuri iyi ntera. Ni ingaruka z'uburyo sosiyete yacu iciriritse, ni ingaruka z'imiyoborere mibi y'igihugu cyacu. Uyu mwepiskopi ni umwe mu banenga ubutegetsi bwa RDC adaciye ku ruhande, gusa ababushyigikiye barabimwangira. Niwe munyekongo wenyine uba i Kinshasa watinyutse kuvuga ko intambara yo mu burasirazuba bw'igihugu yatewe nuko hari ibyo leta itakemuye mbere y'uko iyi ntambara itangira. Tukiri ku bijyanye n'abaperezida, Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yatangaje ko umushahara w'abakozi ba leta bose mu gihugu uziyongeraho 12%, uw'abakora mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi wiyongereho 15%. Yatangaje aya makuru meza kuwa 1 Gicurasi 2026 ubwo Abanyakenya bizihizaga umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Asobanura ko yafashe iki cyemezo kugira ngo bazashobore no guhangana n'ikibazo cy'ibiciro biri gukomeza kuzamuka.
Perezida Ruto yasobanuye ko umushahara w'abakora mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi wazamuwe cyane kubera ko ari urufatiro rukomeye rw'ubukungu bw'igihugu, rukemura ikibazo cy'inzara kandi rugaha abantu benshi akazi. Yateguje Abanyakenya kandi ko leta yafashe icyemezo cyo kuvugurura urwego rw'igihugu rushinzwe ubwiteganyirize kugira ngo ruzarusheho gusubiza ibibazo by'abakozi. Ubusanzwe abarimu bo muri Kenya bemererwa kwivuriza mu bitaro 900 ku kiguzi gito, ariko ubu Perezida Ruto yatangaje ko bazajya bivuriza mu bitaro birenga 9,000 bemererwe kwivuriza mu bitaro byose byo ku rwego rwa 6 bivuye kuri bimwe. Ubwo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byatangiraga kuzamuka bitewe n'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran yakomye mu nkokora ingendo z'ubwato mu muyoboro wa Hormuz, Abanyakenya bo baratakambye basaba gufashwa korohererwa ndetse n'imibereho. Mu byo basabye harimo kongezwa imishahara cyangwa se guhabwa andi mahirwe yatuma amafaranga binjiza adashirira muri serivisi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Byitezwe ko urwego rushinzwe abakozi n'umurimo ruzatangaza amakuru arambuye ku cyemezo cyo kongera umushahara w'abakozi, nibwo hazamenyekana igihe kizatangirira gushyirwa mu bikorwa. Tukivuga ku by'umwuka mubi ndetse n'intambara zerekeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni muri urwo rwego Minisitiri y'Intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko iki gihugu giteganya gutangira ibikorwa byacyo byo gukura ingabo zacyo 5,000 mu Budage bitewe n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibi bihugu byombi. Umwuka mubi w'ibi bihugu mu by'ukuri byombi bihuriye mu muryango wa NATO watutumbye biturutse ku ntambara itavugwaho rumwe na Amerika ndetse na Israel byashoje kuri Iran tariki ya 28 Gashyantare 2026. Tariki ya 27 Mata, Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yatangaje ko Iran iri kwandagaza Amerika mu biganiro by'amahoro bigamije guhagarika iyi ntambara, kandi ko atabona uburyo Abanyamerika bazashobora kuyisohokamo. Ku wa 2 Gicurasi, umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Intambara ya Amerika utashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko amagambo yavuzwe na Chancelier w'Ubudage adakwiye kandi ko ntacyo afashije. Uyu muyobozi yavuze ko kubw'iyo mpamvu Perezida agiye gusubiza mu buryo bukwiye aya magambo atagira icyo afashije. Amerika yatangaje ko izakura mu Budage ingabo zayo 5,000 kandi ko bizakorwa mu gihe kiri hagati y'amezi 6 na 12 mu rwego rwo kugaragariza Chancelier Merz ko yakoze amakosa akomeye cyane. Tariki ya 30 Mata, ubwo Trump yateguzaga ko ashobora kugabanya ingabo za Amerika ziri mu Budage, bamwe mu bayobozi bo mu gisirikari baratunguye cyane, bagaragaza ko ibyo bihugu byombi byagakemuye iki kibazo binyuze mu biganiro. Aba bayobozi bagaragaje ko mu gihe ibi bihugu byinshi byo muri NATO byanze gushyigikira intambara ya Amerika muri Iran, byibura Ubudage bwo bwemereye Abanyamerika gukoresha ibigo bya gisirikari byabwo, bwemerera n'indege zabo kugwa ku bibuga byaho. Amerika ifite ingabo 35,000 mu Budage zoherejweyo hashingiwe ku bufatanye bw'ibihugu bya NATO byiyemeje gutabarana. Izigera ku 5,000 zoherejweyo ubwo Uburusiya bwasozaga intambara kuri Ukraine. Tukiri ku bijyanye na Amerika n'intambara zo muri Iran, kuva intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangira, Iran imaze kwangiza ibirindiro bya Amerika 16 biri mu bihugu 8, aho bimwe muri byo byahindutse umuyonga ku buryo bitakongera gukoreshwa. Ibi ni ibyavuye mu icukumbura ryakozwe na CNN rigaragaza ko ibyinshi muri ibyo birindiro byari iby'ibanze Amerika yari ifite ku kigobe cy'Abarabu, Arabian Peninsula. CNN igaragaza ko Iran yagiye itera ibi birindiro yototera kwangiza uburyo bw'itumanaho bwa Amerika, radar ndetse n'ahabikwa indege za gisirikare, kuko ari ibikoresho bihenze kandi bigoye guhita usimbuza ako kanya. Mu bikoresho byangijwe harimo indege ya Boeing E-3 Century ibarirwa nibura miliyoni 500 z'amadolari. Umunyamakuru wakoze iri cukumbura, Tamara Kiburawi, yavuze ko mu biganiro bagiranye n'abantu barebaga ibi bikorwa byangirika bemeje ko Iran yagabye ibitero bikomeye. Ati, batubwiye ko babonye ibitero bikomeye kurenza ibyo bahuye nabyo muri Iraq ndetse na Afghanistan. Akomeza avuga ko
Hashingiwe ku makuru ya Minisiteri y'Intambara ya Amerika Pentagon, Amerika yakuye abasirikari bayo barenga 90% mu myanya bariho muri iyi ntambara ku mpamvu z'umutekano muke. Intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiye kwa 28 Gashyantare 2026 ubwo Amerika yagabaga ibitero muri Iran byasize byishe abayobozi bakuru bari mu nama i Tehran, barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Imwe mu ngaruka zikomeye zatewe n'iyi ntambara ni ifungwa ry'inzira ya Hormuz inyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli byoherezwa ku isi yose yafunzwe na Iran ubwayo. Kubera rero ikibazo cy'intambara, ibi byatumye sosiyete y'indege ya Spirit Airlines yo muri Amerika n'ubundi yahise ihagarika imirimo yayo bitunguranye, ivuga ko itagishoboye guhangana n'ibiciro by'amavuta y'indege bihanitse ku isoko. Abanyamerika ba mikoro make bagaragaje ko gufunga kwa Spirit Airlines bishyize iherezo ku ngendo zabo kuko ariyo yagiraga amatike makeya kandi ahendutse. Icyemezo cyo guhagarika ingendo cyafashwe mu buryo busa n'ubuhutiweho, bituma bamwe mu bagenzi bahera ku kibuga cy'indege haba muri Amerika, muri Karayibe ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo. Impamvu zatumye ifunga imiryango harimo n'izamuka ry'ibiciro by'amavuta y'indege, ahanini ryatewe n'intambara ya Amerika ndetse na Iran imaze amezi 2. Iyi sosiyete y'indege yatangiye mu myaka 1990, izwiho cyane gutwara abantu kuri make, ariko nayo serivisi zayo zikaba izo ku rwego rwo hasi. Nyuma y'ifunga ry'iyi sosiyete, izindi nka Frontier, JetBlue ndetse na Southwest zahise zishyiraho igabanyirizwa ku matike y'indege, mu gihe Delta na American Airlines zahise zitangira gutanga amatike ya make y'agateganyo ku bakiriya ba Spirit Airlines. Naha dushyiriye akadomo kuri Byagenze Bite Today. Ni amakuru wumva buri munsi uri kumwe nanjye Horeb Mwindaje. Ndagushimiye ko wahisemo kunyumva. Kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Gira ubuzima bwiza.